За энд энийг хичээлдээ амжилттай сайн олцоорой. За багш өнөөдөр нэг капиталыг асуух гэж байна одоо. Та нар өөрсдийнхөө хамгийн сайн мэддэг ямар нэртэй өдрүүдийг мэдэх үү? Маш олон өдрийн нэрийг мэддэг юм байна тийм ээ. За тэгэхээр өнөөдөр бид нар сая камер дотор нэрсэн өнгөрөө шүлгэрээ бүгдээрээ нэг сэргэн санаж үзэж сонирхцгоо. Маш анхааралтай үзэн шүү дээ заяа. Эрт цагта өнгөн эмгэн хоёр амьдран суудаг байжээ. Өнгөн нэг өдөр эмгээ боо хийж өгөөч гэхэд эмгэн өрөл байхгүй юугаар хийх билээ дээ гэв. Эмгэн минь авдрын ёроолыг ухвал атга гурил гарна. Савны ёроолыг ухвал шанах гурил гарна гэлээ. Эмгэн авдрынхаа ёроолоос атга гурил, савныхаа ёроолоос шанах гурил олоод өрөмтэй сүмгээр зурч өнхрүүлж илдэж хийгээд өтгөн досонд хайлч өнхрүүш боо хийгээд хөргөөх гээд цонхон дээрээ тавьжээ. Гэтэл өнхрүүш гинэтхэн хөдлөөд цонхноос давцсан дээр давцсангаас шалан дээр буугаад хаалхаар гарan хашаагаар дамжин өнгөрчээ. Замаар өнгөрч явтал туулай тааралдаа. Ямар сайхан бод бэ? Одоо чамайг идэндээ хилтэн туулай минь намайг бууйдэж би чамд дуу дуулж өгье. Авдрын ёроолоос авсан атга гурлаа хийсэн савны ёроолоос шавсан шанаа гурлаа хийсэн үнтэй сүнээр зурсан өтгөн тасан чансан өмнө хоёроос өрн чадлаа зурсан дэлхэн туулай чамаас дэлхэн зэ чаданда гээд өнгөрөн явжээ. Өнгөрөж замаар өнгөрч явсаар чамтай таарлаа. Өнгөрөөш боо чамайг одоо би идэндээ чамгаа намайг бууйдэж би танд дуу дуулж өгье. Авдрын ёроолоос авсан атга гурлаа хийсэн савны ёроолоос шавсан шанаа гурлаа хийсэн үнтэй сүнгээр зурсан өтгөн тасан чансан өмнө хоёроос өрн чадлаа зуртаасан дэлхэн туулай тааралхаар бидэн зайлж чадсан үлэн чамаас өрн чадлаа гээд өнгөрөн явдал баавар таалжээ. Ямар сайхан боо бэ? Яг одоо идэндээ баавааха намайг та бууйдэж би танд дуу дуулж өгье. Авдрын ёроолоос авсан атга гурлаа хийсэн савны ёроолоос шавсан шанаа гурлаа хийсэн үнтэй сүнгээр зурсан өтгөн тасан чансан өмнө хоёроос өрн чадлаа зуртаасан дэлхэн туулай тааралхаар дэлхэн зайлж чадсан үлэн чамтай өрн зүтж чадсан мэр бага чамаас мага зүтж чадна гээд өнгөрөн бодоход баавгай барааг нь хараад хоцорчээ. Түүнийг ийхүү цааш явж байхад зэлч юмныг таалагдав. Амттай сайхан боо байх алив одоо идий. Үнэг ихч минь намайг идээд яах вэ? Үнэхээр сайхан дуу дуулж өгье. Авдрын ёроолоос авсан атга гурлаа хийсэн савны ёроолоос шавсан шанаа гурлаа хийсэн үнтэй сүнгээр зурсан өтгөн тасан чансан өмнө хоёроос өрн
сайхан дуугая. Даа чиг чинь нас хөгшрөөд чих хатуу болсон тул сайн сонсож чадсангүй. Алив чи хоншоор дээр нь гараад дахиад нэг дуулаад өгөөч гэхэд өнхөш онгорон гөрч хоншоор дээр нь өссөн гараад нөгөө дуугаан өнхөж дууж ирэхдээ өмнөх түүнийг ганцхан үнгээд идчихжээ. 근데 그것도 막 옛날에는 바트로 가와. Үлгэрийн баатрууд маань баг багаараа энэ үлгэрийн баатруудаас бүгдээрээ нэг үлгэрийн баатрыг сонгож авах юм. Тэгэхээр багууд ямар үлгэрийн баатрыг сонгох вэ? Бүгдээ эндээсээ сонгоод авчихна. За танаа ямар байна? Танаа ямар үлгэрийн баатрыг сонгомоор вэ? Баав. Тэгэхээр сая бид нар энэ өнгөрөөш үлгэрийнхаа дууг дуулцгаасан тийм ээ. Тэгэхээр өнгөрөөш үлгэрийнхаа дуу бүгдээрээ нэг юм өглөг тавсан дуугааны дуулъя да. За эхлэе. Ани гөрөө гурван би. Ахи яраа сасан ахна пулатанисэн сами яраа сасан шана пулатисэн өндөр зүгээр дурсан өглөн тавсан чансан Orgunun hayras, orin çatlar tutarsın. İklim tutar taraftan, iklim derek çatsın. Orgun çoğun taraftan, orin çatlar tutarsın. Merek oğun taraftan, manak bardak çatsın. За багш нэг энэ өнгөрөөш гэдэг үгээр юу шүлэг зохиосон юм. Өнгөрөөш гэдэг шүлэг зохиосон юм. За энэ өнгөрөөш гэдэг шүлгээ хаан үгийг харж агаад өнгөрөөш гэдэг үлгэрийнхаа аюулд нэг оруулаад дуулъя да бүгдээрээ. За эхлэе. Өнгөрөөш удаан шаргал царайтай ургаан таасан бүхэнтэй За тэгвэл багш энэ уцаалахгүй гэдэг үгийг улаанаар бичсэн байна. Энийг та нар ямар утгатай, юу гэсэн утгатай үг юм болоо гэж бодож байна? Өөр хариулт хэлэх үг дээ нөө. Өөрлөхгүй гэсэн утгатай үг гэж байна. За тэгвэл бүгдээрээ самбар дээр уцаалахгүй гэдэг үгнийхаа утгыг уншчихтаа бүгдээрээ.
үйлчлэгийг хийж байгаа. За тэгэхээр зөв байна тийм ээ? Өнгөрөх үйлчлэгийг хийж байгаа юм. За тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр бид нар өнөөдрийн хичээлийн сэдв маань бүгдээр уншаад өгдөө. Шүлэг дуурайн зорио. Өнөөдрийн хичээлийн зорилго маань Шүлэг дуурайн зорио сурна. За тэгэхээр өнөөдөр сонгон авсан өглөөнийхөө баатруудын онцлог шинжийг бүгдээрээ багаараа хоорондоо ярилцах. Багаараа ярилцах. Багаараа ярилцаад ажиллаж байгаарай. Чам ямар онцлог шинжтэй юм бэ? Ямар онцлог шинжтэй юм бэ? За багийнхаа энэ амьтныхаа онцлог шинжийг багийн нэг гишүүн нь багштай энэ 6 өргөж харуулж агаад ангийнхандаа найзуудаа харуулж агаад онцлог ямар онцлог шинжтэй юм бэ? Би яг танаа багаас. За нэг багийнхаа гишүүнийг тодруулж агаа яг. За. За багууд босдын сонсъё. Бас өсөр царчж явдаг. За танаа баг. Баага бол тэгээд нөгөө маш хурцтай хэвээр нөгөө усан дорс нэг загас мас байждаг. Тэгээд нөгөө махчин төрөлтэй. Багийнхан гişүүд нэмэн чиг болно шүү дээ. За танаа багаас. За танаа Үсэг дөмс тэрээс махча. Том цаар гинэн тэнг. За танаа. Өнөө бод зэштэй. Улаан шаргал төстэй тийм бүсгэр. За өнгөрөө шүлгээр өглөөгийнхаа энэ шүлгээ ууны одоо зохиосон шүлгээ бүгдээрээ нэг ачиглаад харъя. Эхний энэ өргөн мадгийг ажиглаад харъя. Ухаантай сэргэлэн өнгөрөөш улаан шаргал царайтай. Урдаа таарсан бүхэнтэй узаарлахгүй илтгэр альцдаг. За энэ дөрвөн мөр болон энэ шүлгийнхаа ерөнхий энэ бичлэгийг ажиглаад энэ шүлгийг яаж бичсэн бэ гэдэг нэг гаргаж ирээд хийж хүмэн. Бага зан чанарын харж Зан чанар өөр илтгэр зан чанар. За тэгвэл энэ өнгөрөөшийн юу гэдэг одоо тодорхой бичсэн бэ эхний мөр. За эхний хоёр бүрийн харъя. Ухаантай сэргэлэн өнгөрөөш улаан шаргал царайтай. Энэ юу гэж байна? За тэгвэл шүлгийн зохиогчийн сэтгэл бидэж тийжээд айсан гадаад шинж хөдөлгөөн гэдэг зүйлийг бас оруулж бичдэг байна. Эндээс аль нь гэж бодож байна? Эхний хоёр мөр нь Гадаад шинж.
За дараагийн хоёр мөрөө. Хөдөлгөөн биш Уцаарсан бүхнээ уцааргүй идэх хайрцаг. За дараагийн Бүх зүйлийг бүх зүйлийг ойлгодог. Өндөр өмсөөр үгийн өмнө бүхэлдсэн. Хөдөлгөөний тодорхой бичсэн биш. За дараагийн Цогцоо өнгөрүүшин ганц удаа өшөөгөөч атар хурлаар хийсэн аясар түүнийг хайрлаа. Одоо энэ өнгөхийн авахыг ойлгоод сайн ойлгож харах нь шүү. Анхааралтай ажиллах нь шүү. За тэнд юу гэж хэлсэн сая? Зохиогчийн сэтгэл гэж бодож байна. Зөв болов? За тэгэхээр энэ эдэж хэмжээнийхэн тухай одоо шүлгийн энэ утга байна уу? Байхгүй. За энэ дээр тэгвэл шүлгийг зохиохдоо амьтны тийм ээ гадаад шинж айсан хөдөлгөөн зохиогчийн сэтгэл гэдгийг оруулсан байна. За энэ эдэж хэмжээний бас оруулж зохиож бичиж болохгүй хүмүүстээ. Тийм ээ. За тэгвэл шүлгээ одоо юм хэд ажил хийлээ. Ажил хий. Шүлгийг зохиохдоо сая толгой олгосон байна гэж хэлсэн тийм ээ. Өөр ямар эхний үсгүүдийг ажиллах юм бэ? Шүлгийн эхний үсгүүдийг ажиллах. Тэгвэл энийг юу ч хэлэх юм? Мөрийн эхний үсгийн ухаантай сэргэлэн өнгөрөөш улаан шаргал царайтай. Нэг мөрөнд байх үгийн тоон ямар өнөртэй хараарай. 3 байна гэж. Дараагийн мөрөнд энийг юу ч хэлэх юм? Мөрөндөө байх өвгнүүдийн тоон найрцаг. Адилхан байна. Эхний мөрөнд 3 мөрөөр дараагийн мөрөнд 3 мөрөндөө зохиож боддог байх юм биш. За өөр шүлгийнхаа бүтцийг харах нь шүү дээ. Өөр юм шиг юм. За мөрийн эхний үсгийг томоор чиглэнээр гаргаж ирсэн үү? Ирсэн. Мөрийн үгийн тоо ижиг байна гэсэн. Тэгэхээр заавал 3 байх нь уу? Байхгүй байх нь 4 байж болох уу? Болох нь бай тийм ээ. За мөр толгой олон бичих гэдгээр бид нар бүгдээрээ гаргаж ирсэн тийм ээ хамгийн. За тэгэхээр энэ зөвлөмжийн дагуу цаашаа өнгөрөөш үлгэр таадаг үлгэрийн баатруудаа одоо сонгосон тийм үү? Эдний бодлогоо одоо хуулиар сонгосон учраас хуулийн тухай шүлгээ зохиох нь хүн болгон энэ дээр материалаа энэ боксын дээр зураг тулцаа аваад хуулийнхаа тухай шүлгээ зохиох. Хана бодлого зөвлөмжийн хацаа зөвлөмжийн дараа байна.
Гар унжаад шүү. Зохиогоо бичээд дуусчлаа. Тэгэхээр одоо бүх одоо хүүхдүүд багтаа багийнхаа одоо найзуудтай шүлгээ уншиж өгнө. Уншиж өгнө. За уншаад өгнө. Хинээсээ эхлээд уншиж. Танаас хин. Уншдаг уншдаг дээлждэг. За багын уншаад дуусна. Ана дуусна. За энэ багийн уншаад дуусна юм уу? Танаа баг дуусна. За одоо тэгвэл хүүхэд баг болгон энэ цаасан дээрээ өөрийнхөө багийн одоо сонгосон амтны тухай шүлгээ бүр илүү сайжруулаад хүн хүний санаа оруулаад багаараа хамтарч шүлгээ зохио. За одоо багшаа хамтарч байгаа. Хоёр давхар цаасаа давхарч байгаа. Багаараа хамтдаа шүлгээ зохио заяа. За дагуулт ийм баримтад зохио. Багуудыг ингэж үнэтэй шунаа хаалцгаарай. Багаараа түрүүний зөвлөмжийг дагуулж мөн толгоо
가서 막 가만 시키고 뭉크르시는 가지고. 자, 바가라 좀씩 도통 못도 제제슨 거 조금 뭉크르시네. 자, 바가라 알치라고 조금씩 다같이 바긴 간서이 커 보고 뒤지는 것도 오로 뭉크르시네. 자, 바가라 알치고 조금씩 봐 다같이 시작하고 허이 뭉크르시네. 싶어요. 자, 호긋불 사이 그때가 갔는데 호긋불 주득다 가서 호긋불 냉미고 뭉크르시하고 있어. 자, 그거하고 호긋 뭉크르시 아무나. 이 호긋 뺐거든. 자, 직접 바긴 빛에 죽은 빛에 벌써 호긋 푹푹 뛰가 하나 가로 다 내주고 있을 때. 자, 바쁘게 좀 갖다 내줄게.
자, dostum bakın güneş ağaçlara direne. İşte böyle bari bir 자, 이 모자 마을가 바꿔요 또 쓰셔. 자, 우리 가게 잘 되네. 상방에 좀 떴어. 자, 또 사래. 또 사래. 하나 더 쓰나. 자. 자, 마구 넣고 좋게 잡았으면 이번에 이 마구팀 잡아서 줄기 하라. 지금 좀 잡아서 쭉 보여주기 다 이렇게 될까요? 자, 우선 엔티 방에 공시하는 많이 하시지. 되게 자, 아빠 방에 공시하는 어떻게 잡아서 줄기. 자, 나 잡았다. 말빈티 셔션 어슴 의구대위 안들 쇼 자, 이쁘게 받아주세요. 모델에 달달해. 자, 다른 얘기 막 잘했다. 현재가 나왔던 잘했다. 은주 성나가 알증나. 자, 아까 했던데 이 주둥을 때 가짜가 바로 어려웠을 것이 같은데 자, 아까 했을 때 이 문들이 안 튼다 여기 싫다요. 자, 막다 나줄게 배를 배치가라. 자, 저만 막다 줄게 배를 배치가라. 자, 하나가면 생각짓고 빠져서면 들기고 가야 돼. 물기는 이제 배치. 자, 빠져서면 들기고 가야 돼. 자, 다니지 자식아. 하나가 배치는 하나가. 자, 이렇게 시킵니다. 자, 아까 있었던 인기 싫다요. 살 바로 주빅 잘가 싶은데 하나 잡아 봐. 하나 봐 되는데. 자, 하나. 거세. 하나. 오늘 하나. 자, 아까 했을 때 막신은 웅크루셔다. 했을 때 웅크루셔 그리고 다고서 야지 다고 이제 막신들 웅크루신 또 더서 자, 가슴 더가 더는데 그때 다 조금 봐서 어렸을 때 막이 보니 주직이 짝 yapsın. 나 가슴 더가 아이는 나보다 더 되셔요. 자, 바로 닉 딱. 닉 딱딱 볼 때. Thank you.
이거 앞트레인 너라디고 하디디 감스도 대시 따에 복대라. 이 앞이 여러 가성 앞다 골자 기승 사운이 여러 가성 샤나 골자 기승 온때 소배 도성 옷큰 터성 찬성 온 국민 병허이러스 우린 자타 속다성 자, 엉크서. 자, 엉크치와 토대 부사했어. 노화자 세리생 엉크로스. 우다 샤르가 세레테 우다 가슴 부근데 우다 이들 할스런 부원기 비테 부주시 거덕덕 문둥문둥 엉kur서 북디 원문 엉kur서 반면 성대 엉구시 안소다 오쇼고치 아까보다 기승 알려준 눈이 칼같이 자, 아까 토대가 오쇼구 이러면 엉크로세 어시고. 아? 오쇼구 이러면 오쇼구 익히면 하면. 아? 오쇼는? 자, 오쇼자만 또가 또 드셔 써요. 자, 토대를 방해했습니다. 여기는 도대 띠피스 해라사 오르는 사스프리 오르는 샤르스프리 호르등 모스 분에세 저치도 오르는 만성 오난 샤르스프리 자, 잠깐 다시 마스 너가 또가 또 자. 한 오쇼고 나면. 자, 특별하게 참여해야 돼. 자, 안주는 뭐 드리지? Emmerton Christe, Alzerton Schutte, Ursum Emmerton, Odur Samsung Harkram, Ursara Sute, Undurun Sendurun Hansesat, Ordinar das Anwita, Undurun Mahan, 자, 이제 자빠와 같이 잡자. 노판체 세링팅 엉크로스. Urda Sharat Serete, Urda Kasım Bukünde, Urda Lifte Herstat, Bol Hibite, Buktunki Kardadak, Ununum Okursa, Bukti Umur Okursa, Ember Tata Umrushi, Ansota Oshogos, Asa Urda Gitsan, Ayase Tuni Kardat, 지금부터? Ostas tom bite, bundur tom gitiste, me koyur kuste, maşurdan artakta, asın bukle kaç, hangar iki taçar, oradan onun darsın, uyut kutu verdin şu. 자, 빠빠와 잡자. 자, 오늘 기하는 거 보면 이틀 치고 그것도 보면 다 치고 힘고 나만 이틀 치고 확실하게 이틀이야 이틀 거면 그게 또 다치 Oradan şarbat tuske, urun eri bitti, urun çayda sıkıntı, urun tekrar bitti, kumdur tava sudere, kum bugni kurtak, zamda kasım uçum madri, yarım uçum zeytliktak, zeytler çizim ufakta, zeytçari kaytare. 자, 대차리 갈데렉스 자, 나만 익힌 거에 그 누구들이 그냥 좀 이제는 그때 엉코시가 어쩌고 자, 상태 자, 어떠 자, 만에 주축이 나왔어 좋다 봐야지 자, 빨리 자, 아까 이거 국대에 이게 문띠에 되게 가래 자, 만에 옆으로 막 문띠에 감자가 바고도 달아가서 보시오 자, 바고도 또 그렇게 가르쳐야 자, 뒷부분에 들어가야 자, 아까 이렇게 토대 방아했지 토대 방아
그거 나 나 바가라 도tum진 잡고 줄게 저 보여 그때 잘해 있는데 나 띠띠 샤코데 띠띠 살아서 띠띠 요나지 아까 지금 어떻게 저 거기 여러분들 차려놓고 그때 요한지 참 hortong muskil kunesa saçtı gitti. Yu atmadı. Hortamadı. Orada çimentosun öten şart savun gitti yu atın. İtti bakta yun dıksın. Saat bu tutup cin tahu biçe kuyi bagar açtım bak bitti onu şunun için. Saat bu gitti bak durun şunu. Daha iyi bakın. 천박에 가려있는데 괜찮아 애들 다 이때 아트라 참 슈트 해리었지 어떻게 애들 참 어저 상급성 아침 그리고 아이산 어살 소대 안정노든 살찌살 그리고 그럼 어디 갔다 가고 언제쯤 막 지름 맞추는 그리워지 이때 시절에 누가 어떤 거 없었으면 시대 그래 이때 막 요트던가 그냥 이때 가서 마가라 지금 뭐 소리 이때 막 요구지 아 알겠어 자 또는 무시하네 자 하나 자 바바 빨리 가르쳐 아빠 이런 게 나니까 아빠 포스터 탐비 때 본드 탐비 때 그리워 나 거의 볼때 마셔다 그리워지 거의 그거 같은데 가끔 보면 알았어 한가할 때 저쪽이 비누한테 알았어 어떤 하면 더슨 뭘 주제가 안 되셔 그리워지 이때 거의 뭐를 준비 싶고 싶죠 이때 됐다 안 하고 자 이때 가네 어떤 샵 때 어른 내리 밑에 어른들 차에서 새끼 어른이 담아 이렇게 곱슬한 소대 공복이 고득 남자 가슴 조금 왼쪽 다시 호쇼다들 다시 지금 목한테 다시 갈다가 돼 이때 갔으면 이때 신부님이 가고 사이 야 신부님 같은 지는 다 사는 요한인데 얘는 요 왔어 자 다른 요한 모르는 요한지 알아 새끼들이 얘는 요 왔지 보스크 탕수 때에 공복이 어떻게 요한지 내가 나랑 남자 가슴 조금 날게 날씨는 혼수 자기들 요한지絶対지금 오한테 자기 가야될 그리워지는 이때 진짜 푹 나왔으면 시대 자 이때 타고 이거네 자 삐뚤어 너들 이거 이제 욕심을 맺지 않습니다 자 버스테카 너 이들이 감기 축하드려요. 안 붙었어. 감기 축하드려요. 슈팅 또한 잠깐 줬어. 슈팅 잠깐 또 요요 빨리 같이 그래. 약속. 자, 그거 내가 슈팅 붙일 때 약속 치는 약속. 그래서 좀 찍는 요요 했고. 뭔일이 더 있겠냐? 자, 요 작도 같은 데 들으면 줄등? 자, 저 작도 같은 데는 자, 그거 너희들이 이제 알아서 그냥 그런 박식 대를 가이제 나부터 그때부터 때는 바했다. 이리 다 그렇다. 그걸 너희들 도대체 받기 한 번도 도대체 없었다. 진 진지가 왔음 줄등까지 안 붙이대요. 자, 마가 방에 누가 보라
앉다 붙이는 시대. 자, 처음 방에서 누가 버려가, 오늘 방에서 누가 버려가 다 가로승, 짐지 가로승 이거 잠깐 주노. 올릴 때까지. 자, 아까 그대로 박수 쳐가지고 눈 풀어주게 또 그거 다 제대로 싸요.